Posto tratamento saúde Sucubebonuk enfrenta problemas stok vacina rotavírus soto. Enquanto vacina idane foi benefício principal balabarik sira, protege sira husimora sarampo, polio no difteria. Além dene, le husi vacina sangmos, hari ho imunidade grupo, ho de protege comunidade em geral, atau prevene propaganda moras. Mas bem, dadawne posto tratamento saúde bebonok enfrenta hela stock out ba vacinação rotavírus. Dadawk iha mne posto tratamento ne a vacinação rototo iha so rotavírus mak amirona dian tamona mas sementara ne sedauk distribui aminia posto sedauk heta. Lebe sementara ne sedauk iha ami sedauk heta mak vacina de rotavírus ne. Ono baidane tama ami hatene katak dian sedauk iya ne stok ne mak ami hatene idane ami sedauk po bai hamne paciente ne bai sementara ne. Ami labele ne tamane stok nasional. Stok nasional. Jadi bangira kondo oferesi husi nasional mai anta ami bele fo bai hamnia paciente sira mabe tamane stok nasional ami mos labele kule dian bangira mak mai ami mos sedauk hatene katak idane. Iya sira ne libro dian stok out. Nede tamane laiha nasional dulu. Nebe ami ting se ami bangira kono ia fila fali kono sirene fulan sedauk liu kono ia antau ami fo continua fila fali basira mas sementara ne memang stok nasional belaiha. Ia suku hamutu ko suku mai be delega husi Centro Saúde Komoro makam mai serviço ene. Sim ami halo pedido. Fula-fula kami sempre tahu ihane bakatak yang stok out ay murki idane mak iha kami sempre halo ba mabe mai mak memang idane sidauk ihane stok nasional siram hatang kami yang stok nasional. Antes ne, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico transfere ona orçamento dólar americano riung atus ida hitu ba UNICEF ho de compras vacina a rotavírus ho quantidade butir ruanolo resinghat. No tuir padrão Organização Mundial da Saúde, vacina refere ideal balabarik fulang rua ho dose da huluk nebe se completa ho idade fulang walo. Enquanto dose tuir mai, fo ia intervalo pelo menos semana hat. Tuir fali fo antes semana sanulu resing 5 nelarang. No dose hotu tem que completa ia fulang walo, ka semana tolu nulu resing walo nelarang. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Pos. Janela informação ba ema hotu. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.